kabisa. Kawadhi nyimeni moko kuom jokanyo e riwruog jotije e wath Mombasa Dock Workers Union oseyo paro mar dwaro ni gitim yiero tarik 13 dwe ni mar 8 ka gituo ni board mochung'ne tayo yiero no ok ochuogi e yo mowinjore. Gidwa ni chenro duto mag yiero jotendgi oket thenge nyaka chieng' tim ikruok makare ma bende biro chiwo thuolo ne jokanyo duto madwaro rotelo, laro kom kata laro lemo mag tend riwruogno. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Chenro mar yiero jotend riwruog jotich e wath ma Mombasa e jumani okwedi gi moko kuom jokanyo makoro nyiso luoro ni mibadhi kidek kwako yiero no. Ma en bang' moko kuom jokanyo e riwruogno tuo ni board mochung'ne tayo yiero no ne ochuogi e tok chike matayogi kaka jotich e wath ma Mombasa. Ile election board wale waliokuwa pale walikuwa promoted paka kwa management, na sheria ya Dock Workers Union haitambui kwamba management kusimamia uchaguzi. Kwa hivyo zile procedures hazikufuatwa. Kawaida election board inakuwa constituted na blessings ya members kupitia special conference. Hakuna special conference ambazo zilifanyika. Kwa hivyo ndo tunapinga ya kwamba hii election board haifai kutangaza election. Tunataka election organiziwe upya, committee organiziwe upya, tufanye election yetu, tuchague viongozi wetu wale sisi tunawataka, free and fair election. Ne bende gikoni giseyango ni moko kuom nyinge jogo monego bedni laro lemo mopogore mag telo ne ogwethoko e yo mapoko yangore maler. Dock Workers Union, we just need haki ifanyike elections na kila mtu awe kwa ballot. I myself wanted kusimama kama agenda. Hiyo nafasi umenifungia. I don't know why. Tuwezi enda na election board na previous regime na bado wako ndani. Ni kama kwenda game na the same referee, na unajua huyu referee chio wetu ni referee wa yule mwingine. Kwa hivyo referee wetu tunataka pia awe kama ni lineman, referee ni wenyu, lineman ni wetu. Katika uchaguzi kuna watu wengi ambao wanasimama, ushaona, na kuna wengi wamefungiwa nje. Sasa imekuwa ni kama two horse race. Ushaona, wakati kuna GS ni karibu 4 ambao wamefungiwa nje 3 4. Dwaro margi eni ochungi chenro no nyaka chieng' podhi kuonde duto mani kod ng'ikruok e ka chiw ne jokanyo duto thuolo mar yiero jotendgi. Pesa ya kuprint ballot, preparation ya election inatakana itoke kwa Dock Workers Union. Paka sasa Dock Workers haijarelease pesa na wao wametayarisha vifaa zote za kupiga kura. Maswali yetu ni mawili. Kwanza, na wasema umepanga election, pesa ya kuprint hizi ballot papers zimetoka wapi? Election material zimetoka wapi? Saidi 2 days to 13th mnatuwekea election, na kuna jaji alisema election iwe postponed. Sasa mbona tuelewi hapa? Tunasema kwamba tunataka fair elections kwa sababu elections zilikuwa postponed na tukakuwa communicated through our HR kwamba elections they were postponed. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ndio kama na Aoko